satu tiket untuk final. Nomor 13 tim Lanyala 99. Telotung Lanyala 99. Orang pasangan satu nomor 42 Kian Santang. 42 Kian Santang. 1 9 8 Saikat Putri India Muda. Saikat Telok Ardian Bima. Apa weh? Nomor 2 Bintang Timur. Belu Lekor Sernasar. Pak Bolo bus ngebus janda. Pak Polo Telok Tali Kutang Junior. Pak Polo Lema Putra Patas. Oke, makasih gua.
Syahrini. 42 Kian Santang. Pas. Nomor saiket Tayo Chol. Merah Celang Pote. Syahrini, Kian Santang, Hujan Galang. 2 Bintang Timur. Belu Lekor Sernasar. Babak final, Kulon menang. Nomor 2. Pak Polo Telo Tali Kutang Junior. Bintang Timur, Sernasar, Kutang. Merah Celang Pote. Bintang Timur, Sernasar, Tali Kutang.